Kakasi Student Union Nongston Circle, Negasngi Kalai Potrek Nailur, Kalalek Bania Kandu, Deputy Commissioner of West Kasil District, Wa Tilingwa, Man Panjing Shah Lor Kamat Bakta Ikinong Yok Kaurashan, Namar Kajing Bompadon Yu Adarkan, Usamla Wan Bahaku Parling Dok Nong Like, Vice President Kakasi Student Union Nongston Circle, Hakajing Ekran Berkilat Patai Kubor, Ulong Bahadian Bekilayok Pediang Kajing Urjing Nam, Naiki Pajba Nong Yok Kaurashan, Balada Kimdon Adhar, Kinum Yok Kaushu, Nakaliang Jong Keseng, Kilalek Bania Kandu UDC ban Panjing Shai Halor Katai Kabenta, pada kacing ikran berkeseng UDC ulukular ban Ajing Peta ban Weng Nak Shwai Katai Hukum. Tay nang ilam ke KSU Nongston Circle ulupan Pauru bagi pajba Kimdai ban Khore ban Shan Yu Adhar. Namar yakan ni kam nakaliang ke Supreme Court nadu usnam arjar kat pra keladap Ajing Peta bagajing don Yu Adhar kamlong ya barok selonsar. Hendrai kan long baik kat kum ke jingkwa jung kinongshan. Namar kata ulo Ajing Peta siki pajba ba Kimdai ban Sngaus Ir ne Sngaw Khore ban Shan Adhar lada kimpat sngoman namar kam dan kanu kejingkta war lada ki shan ne kim shanru shushu ulo ong ruba kaseng kan yai budde ne ka kam kenang bakan om dan kanu kejing sya pentut ne sya penbori ki pajba ban Shan Adhar Kakasi Student Union Nongston Circle hadir kejing yok jor lagi pajba ke dong kathan ba bila don kam ban submit yang Adhar card lam kumta kim yo suban yo corruption te nakalian kaki isu adin bayla yo ka jingujo la lek kendo ya deputy commissioner jo ka West Kasil te nakalian bisi ba ai ka jipen ba ya mentahi in pensange suaya ka ya kan eko order pan adakat iki nong yo benta lagi nong yo iki skim bokai kumbang itip ba munta ka hawajar khatra u kasipun kot ka ai kan ikarai ba yo Adhar umpat long mandatory hadu munta dong long tang voluntary te wat kitu ki baladon nada kim suman kila ban phalau no neveng no ilade nakathup kerteng jongki badana bo Adhar wat kitu ki bayo ya ka pension ndai tong corruption gi bayo ya pension ru ki don hok ban yo ya ka bai bam tenan jongki ada kim don Adhar ru te ni kwa ban nakalian kaseng ni kwa ban I'm sim ye gi pajba kathan ba kim dai ban khore lane ban apply yo Adhar card lada kim pat soman kumta nakalian kaseng kan yai budin nang por sekapor ba kenang bagi pajba kinum syapen tuan ne syapen bor ban Shan Yu Adhar card